the pastor, senior pastor, Rulens, so saya trial. Miseri kay bang kasarawi rawat, may walat ng masirigan. Kabunga kotki. Jadi, uya kesesyong isa kisen kot ong tay. Karena tayo bikin anak, tayo bikin kasarawi yang kot ni tayo sirigan. Kue kuburan kot. Tabang yang rawat, I take him baptized. Kue seri ye irai mo dan tuan na win kot medal tuan Christ sama sini. Atama jamu ya depan. Apakah pun rai lo kasarawi yang rai kot, tuan tamu kot kasih trial, solangan kinwia. Harapan laut layo ran, harapan. Dahil nani rai harapan wuwag mesuat sa kami mau, harapan pilata. Harapan pilata kami mau, harapan tan. Baptize lah. Tuloy tayo Christ, wiyayong child. Christ na siya may esteri, Bulan walu, apa-apa nunuwala ng tembalo buen. Ng imbalo buen, kasarawi. Aniya sa pasilisak, pagkatlan ng bilabing Jordan ni baptize la. Christ na sila na baptize, pagkat ito sa nanlang. Apa kasi yung siya ramas, taong siya nanik, talang wiya. Di ba kita rentak may milok maka itu, dahil pulpe tayo pong siribukat. Oman sa matkot labalab sa kapangakan ko mo siribukat. Sa wakatong ko mo siribukat, kasawiyan ko mo rawat. Kumuyang katiniyang rai, susilay rai, pepere rai sang imesuat o namesuat kan chorus. Sa silaking rai tinran Jesus Christ, ngayon mo sarawiyan kawit rai, niya naman lalaut kota. Siribukat rin bilaut lak, pumipigit totongkin rai, nabuya sa umisari kay, meban, armas kay mabilwawa yung umasin. Bil, koto kayang irayan, mabilanan na rongkan. Sa silek di siribukat, hintaan Jesus Christ, yung rai pininigan, rai tuksukan, chorus. Maran counsel ko mo, Jesus Christ, ipagkamubukat chorus. Amen and amen. Wow, kailangan ko ngayon. Mula doon na dahil patakan rawat, pampag dahil niyo ba na? O ibang kapakap. Kapag ako man sa matkot, sa kapangakan ko mo yung masin mo sa mga korong yung mensyang ng rawat. O ipaki ko mo din kaya kiti masin wat. Kaya lo erpitin nga mo sarawi. Putaan melo sa tayo koyak, sa meko tika kuyatap, kumbi ko nututuloy ang so chorus. Ang so rin ito ang kumaran counsel ko mo, Jesus Christ, sa likli siya ni namin suwat kan chorus. So rin ang tatokin Diyos sa may patakot pang puwita certain, pagkalusin ni Lobo para kismalaro ko ang bilulusto ko ko lahat. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Ola pa na rin patakan rawat, masa ni
paratan antichrist, the parato and antichrist. Antichrist ay olemen mepan uang kot. Uang Christ, men the antichrist. Ilan po pang kusa ng pugan Daniel ilaut tuaw de creation kisu memasa ni. Kamenet pan wiayong armas toto ino kelai leu, eren sumparisu, o epang kotuketi merong sis, o sokon merong tekan eren sumpar sulu alep. Sansal kansin suat likamisiko, panuta ni wasakayo lelen ten pasarawiyo, laulel mekawataro pan deletong imula mekot kajin ubureyong. Saglang, yesong wano sa sulong trial ni Antichrist na namang parada. Kayo, namang yata inawin peace, de inawin belele ong is, tena uyayong armas toto ino kelale is armas toto namang uyayong ino kelale mensus. Maglang renantiang uyata peace treaty ng pungin mensus kan o mem Arab kan, mem Palestine kan, apa siya kakpaita. Antichrist at memang koto uyata inomil sa takwat. Erik, tinaban uyayong inon belele yeo ong mensus account as aban sompate isu. So men kita men yang lodianan menol menet po uyang may sakanakaneo. Christ masanime iyan sumakayo sakanakan mesito kung uyawi loud lelan suwet. Armas ang bang kilang yawin sakanakan ni nanulit amay. At nansompar sluwelep ebang kasujeti merong sis o merong tegan usongon merong tegan. Men suskin merong kim man nakatete mering. Merong kim man. At meron apan kasujeti merong sis o usongon merong tegan ko. Yawasa merong sis kat panguyawi. Temple keseluwa panguyawi ita. Ranwat rep kosenedier mensus menisre kosenedier be rapang kawata temple kesilu. Kayong temple ismu yata. Men Babylon kulau kawela. Salomon me temple. Kayang temple ismu yata. Marki Herod. Miep mensus ke meyang senlang. Pablo na margin Darius na margin Persia, Koporalto ng Koteral, Oneda, temple me ulawap. Ralo nila temple up, me utang uyata temple kariyawi na margin Herod. The men Rome, petalongong nan kanimo nan par. Limo ki wali siya sama. Rako wala temple. Me, na margin Herod uyata. Magilang Christ na maturisek payo ko peng sa pulmeo. Magilang takay memipo neo. So ang kasililinim pukat. Ko siya tembolo. So tiyo takay panluod di po neo. Kukubot po ito na isumpari sisek mo ng Christ sa pamatalaro. Yan sa men Rome. Animo. Kawelat tembolo isikay sangkol minan takay tembolo. Kata sote ew takay luluwe po neo. Kesilun temple met. Rekon pada suang chorus. Rebil tiardar katotagin aron kan. Wena mamuya irami mamuya priest. Rawiyata suang chorus mereka dong nan temple kau. Rekon pada nan Israel ranwat awiyawi ansem kot pan ruwes. Rawiyata temple kesiluwo. Lelan dan samuro kanaray likukan suang chorus. Takay may kami na marmorail ko. Tipson totoo, makin totoo ng temple ko. Song chorus rakaw na batar. Ang mansita, may akot may pilpan. Raman na nane po. Temple ng kaksipta totoo. Rana ko witata. Sang nan par, yakit sama laro suso ko witata men regintiar. Nan par, Rikit resek riyaw. Miya farmer in Texas min me. Kailangan tako witata limmen. Ikata lang Israel. Ramot rakikilang ko bukat po. Miya kisinune pati une trontoleo. Teban tirek riyan ko ng kutsal. Magdali minimun ran main ko.
Kita miminimun ran. Karena yang keras pampur itu. Hari cancel me, long time Daniel bi cancel kami sepuh kami siko. Dan matu resek payu relo di sisi mau kau ne bil kadin kataki yang sabul mega umetene. Kumail pan kilang tuan cancel kansin suwet di kami siko. Besoko Daniel ko batar. E panuda nan wasa sarawiyo memen me watak met en wewegi. Erit tenapan ate krasi bang kau ti merong si so merong tikan. Nang warang sombar suwo, sombar sluwelep. Abang kauti merong merekung ya. Meni bang pulau ya merong sis. Ni bang kau ta temple keslun temple. Bang pulau ya ra merong sis merekung ya. Par kit kit ke semelar do. Bire bandel sombar nang warang sombar suwo. Andai krai bang kauti merong sis. Iyale sansal kames beli kames suko. Wilnan wasa kesarawiyo inta. Ngeme ko. Ari bang cepta. Itu ngaramasakan. Mesudah yang bungisan salo pangamala. Teman-teman, kami nabugat na suruya. Suruya ta sansal me enda me bang rong din instrument kana buya wima. Mesudah yang portisang sansalet bang kamangala. Serin Israel Chilimen. Mesudah yang portisang. Wete pinanan suut. Mesudah yang portisang sansal di kamsik. Nanti kelas pemuyata, abang yang kamu kembali. Iyan sumber, kamu bantep, kamu loud. Makilangan suwet, saya solongan rawat dan nanti yang rapture. Ibu kelang solongan bang wiyawi. Niar masih bang kemulanan, main tribulation dan sumpari suwo. Ye armas yang kemulanan muyo. Apta, marapan soy kalante Kristo na nembe mabang kiyang ramasuk, di bang watak nembe ko yang is. Marus ba yang ali yang random pe urang kamu kamala. Kamu kamala pun sambawat. Ra kumula rin ko. Asut sembe. Ismek jalan jalan ya. Jalan kamelele. Memoriong. Kuma rapture bang wiawi yang semalar. Maglang rapture bang wiawi dia antikris bang porta. Ari tame antikris paniseki isme yangi o isme siriangi. Nah, Revelation dalam desa silu kuno desa kualu ko siya. Kiyong aramas koros metuju melabalabakan. Me payamao me semua kan. Litu o me mayautakan. Ileleu ni Perail, Palimaun dan Antromorail. Olamie artikel watakata nan parti ko. Betane ito wasa me bangak kamaor lithium patri. Patri ban uya nembeu perengkah kilongan Temunarmas de Palimaun bonet. Antemunarmas kar-kar nan temunarmas Palimaun penarmas kile bangak kamaor patrio dan patrio lithium patri. Dan rambukat way toto we ataksin meron da microchip. Rakikian ni penarmas kan dan parunarmas kan. Kung masih tamaru yakibet, kung pertama ng Antichrist. Pasok na Antichrist pan, demand me correspond kiligi dinembe, pan oh ime uya. So ba, koros sa yan me tepyir uya rampat abe. Ari enta me nanchomo tani Palimaunin pe. Uy makata nanchomo yan, we masuk pem palia po toljan tamo, pan kinanchomo mo. Sote meka painta megot tenet kila megot mak kilel wo sote mire tema sote kilel kiti maren mano tenemben mano. Ma sote nembere mi kamera bangki yang muin mesini wani mun betlong nan stowagan. Akakola nembe sumira mesini ban. Ko jera ki lesong sa. Amo benay mat matao met. Wis kesu wan nembe. Eri koros mi bang komolan nan mueyo. Teman tiara bol.
Beresur bang kaki yang panjang ada monga. Beresur bang kaki yang nitskila mekut. Bagi beresur wan embeu. Iman te kasman segi isme now isme sudena. Isme kategin na. Nembeu bang kata. Wasak shit. Me uta nanane kupurokong. Memen me wat lolokong. A endra pa kita wewen nemben. Nemben mano. Wa nempe wat wewagi. Eten aramasemen. Yei wane buki wane sek wano 666. Ini narmasunan nembeo. Eten aramasemen yei antichrist mebandan kinembeo. Wano. Wano mimi ni nemben aramas. Isu mimi ni nemben God. 666. Dan iban nin mano na nembeo. Walang rampukat. Biar masuk pali yang ni palurai 666. Biar pastorin. Mana kala menya Wayne. South America. Pali yang ni peu 666. Pastor men. Pastor. Pali yang ni palurai 666. Indame. Me wule ben Christ. Unsambao. Ning Satan. Makanya. Aramas meseten pitidi. Yakakinda sohna bukat. Uya ta sohna betuwe temetkan. Remante Christ manusia kismen uya yangi yus misri yangi. Nembe mabantiar kita. Utama karta kot yakolokoli olmeden tema porta. Tama karta yakolokoli antichrist menet en tema porta. Nan Sesuatu yang kriau, laut kriau, rezeki punya lecek kriau saja. Mia mekot bikin kerempala songwat and wiawi met. Okumail share takut mo. Ini ansawi armas suatu ban parodo. Apa suat rirokin wiya tu tak ansawit pun samba. Mana song suat kangkor menjadi samba rawat. Antichrist atau tak. Amepan, we are yo. So di bang parta laume kolo pan. Kamu kitsang. Ismo yo kolo na Christ minute. Ngayon sarawi. Naman kita ngayon sarawi milolo tayo. Karya ng Christ minute sa ingin parta pun samba. Karya bang parta. Ye ansyo me armas suatu pan para to. Niya sa mga saraw rapture, iko siya rapture ni kamu. Niya sa mga rapture ba mo yawi? Antichrist bang para. Ye ansyo me armas suatu pan para to. O kaun Jesus pan katin. Kami kila angin silangi o kamu kila sapul me. Roson niye pan katito. Armas suatu pan. Pariki itu manaman dan setan o wiata songan manaman koros o bilkilikam koros o kapuriamu ikay. Masih tahu kung ada buksaraw na bukan Revelation kasi bang kamu disang sinyinan lang. Isme kamu disang sinyinan lang. Prophet Elijah katakan asme wala apakah ki mayroong may ako na daw, what ka mo nisang siya lang ko, iskata mayroong ka. O epan, pichikiti, songan witing koros iralkan mepan, lekitakila, repan, lekitakila, pagkiyar, sote, asamo o pakong, memelelo po reen ka, maurkila. Ang koros, merong katakin ko, ramukat, siruyak, mayroon. Irai banyak, tujuan main all minute. Begimet God kacin perneto mana-mana sabung entatok lalarai peren kamela me ligam. Peren kamilele me ligam. Eso ligam koros mante kasi mau tu ya terbang kamilele bo. Magilang rambukat mumusuhan Islam, Muslim ka. Rawi ral antichrist. Ada 1 minute mati. Ini pura 1 minute bang partote.
melele pamie on samba so la maun banami men sus no situ kami le Christ rebil awi rail Messiah kami Messiah bang ketua bang kau tu kita maun Abraham bukan men sus toto bil usun la Christ imerenta messianic Jews Abraham bukan tu ye toto la eri ye imulan met right chorus misutu kami le me melelo amban peren kitip reban lektek la ya wasa nang bukan revelation de bukan kau yang saya memen yang mara sejang jina bukan kamu lektek lanan len kini yo itu sudah lektek la ye carbon coat awi bukan Nang Petrus Keriau, kaya na kolol mi rin teme ang parata po. Nang Petrus Keriau law siluji ko kasi yung try. Kauna sojakin kacin papan ni uyaben sapol me ino. Tuwa na kay arkin demeleme. Abakin kacin kanang mayong kumail po kay soja kacin kuburgi emenen lektekla. Po kacin kuburgi koros yang wilya kabala o sobesang nanti paray. Ime ko sumuit yung ulmin ng parta ng samba. Ime kari yang sang muit yung antichrist yung parta amay yang cipta uyawin. Sumpari su kele, sumpari su cema anu meneta may pami. Rimen kari kilay raipkot. Ono patang matang pagkom tepan yang lodi yung nan may and all sa kanang menet. Kung sa yung kasumukrasyon na namo rawot yaran ng kumawot. Mampagkita ng kata te patuta. Umundra tola ta we are song te kang chorus. Bang ya kapag nip sapal. Kapag kasumuyang Christ na dyan mo. Ong mami yung sa akin yang kasumuyang Christ na mo. Yang saru rawat. Makumin yang yan. Kapag po, kamalasang. O bilong rami bil. Rong-rong te pilkilanan. Facebook na YouTube may mimilikikan. Rambil yang marabilanan. Kasumuyang Christ na mo. Rambil yang alasang. Kapag po, jay peno, jay. Kapag kapag ham kapag met, bang. Tugi yung lola ako mga alasang, mayay minanganam mo yung. Main kaon Jesus. Ikami nila makomi uyasong komo rin samba. Ikami nila kong katur pare kit sa malaro. Kung matalar sa tiro, yasadar mo rin ranch tulo. Ikami nila kong mabalik kit kisang sabon mamigan. O ang suksit, ilukurwang komoy. Pasumuyong ko na naimor. Kumuyang katong yaray ikaw no ay son gomor. Karanang kompoy kami may ay tungo lahat yang inting tinas sa kung may pupuin may mamor. Try code. Repan yung code. Amiyamanan. Makisungaw. Amiyamanan. Sudah bibilan natin